Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo ha kesin saja Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kirukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit ha keneg music school. Hadin bala pensenge ia ka jing tevut hasoyong constituency banjit yo nong mikmat ya ka bagi wiki constituency hapo ka jela kila yo banjit yo nong mikmat ha ka arpoh nyau tarik Februari arajar arpulai kabalong nagadau jong ka jing klatno jong ukertong ka seng UDP uba HDR lengdo hendrei hak ne kenti ka bamenta kata ha ka shipau tarik ume arajar arpulai da ka jing kemen bat ka jing kermen kipaj ba ka soyong constituency kila depan ai ka rai banjit yo nong mikmat jongki ban pha che yang terbar thoan jong ka jela bat ia ketika rai jingjob ke bagi pajba jong ke soyong constituency kin hapan up hadu ka khatlai terik ume arajar arpulai ke badai ke sengi nyaw vote ketika jing tep vote ha soyong constituency menta ke sengi kelas dang nadu ke por nyaw bejaman step bat penkut ha ke por saw bejajamet bat ke jing poi jong ki nong tep vote ha po ketika constituency kolong hadu khandai 4% ki nong tep vote ha soyong gidan hadu lai pusau hajar nyaw spa prapulai ngut ki ba kentup ya ki khat nyaw hajar nru spa prap nyaw ngut ki kenthai bat khat nyaw hajar khandai penru ngut ki senrang ki balai lek ban tep ki vote jong ki hagi hendru pulai tli ki polling station hapo ketika constituency lese namar gaji kawang khati kabla jubor ba hakne gaji lap election hakti ke constituency pat ban laj nagino gino ki jing pemiaj bet lene ki kenrum kenram ka sarkar jela kalap ha hadu san perton ki sipai CRPF nalor jong ki polin hakne election hasoyong constituency ka tanan election kalap penon kamru da ki women's flying squad hakesin ke banangkong ban laj nagino gino ki kenrum kenram laru ban kedau kendiat ban apdeng jong ki hendrungut ki kertong ki ban nya aireng ha soyong constituency ki kertong ki bapau bah kemat bat ki bayi kini bah ya ki jingyo jing kersian naik pajba jong ka constituency ha kini ki jing khun ki deu kertong jong ka National People's Party ubdeu MLA barim uba samlin malngyang nang tau kertong jong UDP uba sencar ku paroi lengdo thaba badu kertong jong seng kongres uba S Osborn Kharjana sin ko balingkong denga ha ka nadu banga yo bangan bu tuli kini sin balingkong banga yo ban bat ya kan yan fikir kepat ini ke pai ba kin thapok ila ka jong ko bot ba kin om sha ban penbi ya ha ka pisah Keteng tengah dari dohun susah Kharjana ngasa halang pings nong dan dari ting ko bang kong nga bang yo thabut dan kapat ipi barok ke samna ki ba idai hapan yo ya kan ke bentar memang kembang na pendai ida ki bo desibun apa tengam nang lama kata hangam roi tu no ro ki ba dan ke jing thu ba na ka panta ka cuma toy jong peta na peta cuma toy jong ka jalate uta beri badan kita ka cuma thu ba di ko di sim de yok na ban wang long yalam cini na ki pat ba ki la dai ki bala sung thu sai ya kata te kasong ka ba kin ji da no kin pe nya khin ba ki ba cuma ka kin de syuk ki ba sa ka dum ha ka panai ke ka upload ka social media ka i ke ba tangkawin na platform ya kan fasilitasyon ng ikat kajimpat buat kita ginong ilam jini ke bangi day kecil dengan aplikasi yang kabar yang kuat bahaya keteng jangan ada walam bak taba asa dan plan sino ada ru nak konsentrasi soyong ayang ni yo kabut ka banikong ada kasi na banikong jangan banyo betap kani kabut kapin store gi we samla ki bayon ko kabut dia ban smart dia ben store dia ben nama bakade ka hap tangi kumba India hi kala ong right to vote ta hi ngap story pi samna bakin one smart sama ka de ka hop changi mangin pisha ro iu kan dia changi mangin long men yo ke jing job ta hi be